E hoki a Ngāti Whātua Ōrākei i tētahi whakataunga tiriti hei tā rātou e whakamahi ngāna tā rātou whenua ke whakatau ngā nawe o Marutūahu Collective. I te rangi nei whakaeke atu ai ngā whānau Ngāti Whātua Ōrākei ki te kōti matua ki pōneke hei wero i te kāwanatanga i runga i te whakapono kua huri tuara kua ihutu atu ki ngā tika i whakataure ki roto i warātau nā whakataunga tiriti. Mō te roa ngāke kia whakawhiti arorangi atu rā tātou ki tā matau kai kawe kōrero take toronga pū kia moana makapeluli i pōneke moana he Ōrākei a koe. Tēnā koe Perepi, e pukiriri ana a Ngāti Whātua ki Ōrākei ki te kāwanatanga e mea ana kua huri tuara rātou ki a rātou māngai ki ngā kōti anō hoki aha kua ko toru tau tēnei take e haere ana hei tā Ngāti Whātua e iwa ngā wāhi ki roto i o rātou rohe kua tākoha ki a Marutūahu ko aua wāhi rā ko ngā rohe, ki roto i ngā rohe o Grafton, Parnell, te tiriti o Dominion e rima anō hoki ngā kura. Kaore i whakamōhiotia a Ngāti Whātua ki tēnei whakatau a te kāwanatanga heoi ki hai te kāwanatanga mo te hoki whakamuri ki runga i tēnei take. Karahui ana ngā whānau tamariki kaumātua anō hoki o Ngāti Whātua Ōrākei ki te tatau o te whare paremata. He orite tēnei mahi i te rānei ki tērā mahi a te pāti reipa, te wāia a herana, mo te takutai moana. He orite tonu. Hei tā Ngāti Whātua Ōrākei kua huri tuara te kāwanatanga ki te mana whenua o Tāmaki Makaurau hei whakai ngā tono whenua nā whai anō kua takahi tā rātou mana tikanga. Ina nei ko te kōti ana he pea hei taringa mā rātou mea rātou tika i raro i ngā whakataunga tiriti. Ko te karanga, ko te koingo, kia uru mai ki roto ki te ture tēnei mea ko te tikanga. And what we've seen rolled out by the Office of Treaty Settlements in the last 10 years is where interests aren't weighed. You just have to claim a historical interest and you get land. And we say that that is wrong. That land in our heartland should not be used to settle other people's grievances. No te taurua mano te kaumārua i whakatau ai a Ngāti Whātua i o rātou nawe te rā nōnga iwi kua tuki rai atu ki a rātou. Pēnei a Ngai Te Rangi me Hauraki Collective, i te rangi nei tai atu a Ngai Te Rangi hei tautoko i tā rātou kehi. The overlapping claim space is a very difficult space because one would hope that in trying to remedy the substantial part of a claim, the overlapping interests are matters for iwi to resolve with their border iwi, rather than having to go to court. Aha kua ngā whakatau a te kōti matua hei tā Ngāti Whātua ka haere tonu te whakatau ki wainga i te kāwanatanga me Marutūahu. Te ranga āwangawanga ka tū hei tauira pea mō ngā whakataunga tiriti kei mua tonu. We're hoping the Treaty Minister speaks to his Labour Māori caucus. Doesn't seem he has, because if he did, I'm sure he wouldn't be embarking on this reckless course of events where he is not even going to wait for the Supreme Court ruling. Minister Little is very aware of all the issues in his portfolio. He understands the complexities. At the end of the day, he's got to apply his wisdom to the recommendations of the negotiators who come to him around the terms and conditions of settlement. I whakapātua te kāia kia Paul Majuri mā ngai mō Marutūahu Collective, he oi tētaia te whakautu, mō ana makapelu li te kāia.